Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hadin bau menteri ketnat kekoi kekhia jongani kecela Meghalaya, uba elheng, ulawan jurep yaki jaka sumar hakaleng ki district, bat ki jaka sumar hakiwe di benta jong kathai nong kondong. Haka arpa pratrek moto banaya yong arajar arpo, ulas dang menit jurep saya ki jaka sumar ki baran hasar shillong, bat ki bah kapsor. Daka basdang ni kongshwa na Maulai Mauro Primary Health Center. Kani ka jinglet jurep kolong banyos ngau dalaki jongki skor bat jo i dalaki jongki khmat ya ka jing e ka baki doktor baki nurse bat ki wei kinong trei hapo ki jaka sumar ki kendo hakani ki jingpen khre banya khon yone uknyang jingpang COVID-19. Hakani ki singi lai don langru UMLA kani ka than uba piti saukme u director katnat ka koi ka khia u doktor Ewar urang basnong ka Mauro ringkat kinong kit kamsnong ki senglong kome ki seng samlasnong. Hakani ke juga sengi hadin kini ke jeng jurep napo Mauro uba elheng ulala jurep pat saya ka Mauyong Community Health Center. Iwan ini ban percaya kini ba kabaning kong karong ba ngin penrat ning kong swan ning kong kini ke jeng syaptin ngin sotu kini ke jeng pang ngin rat kong kini ke jeng syaptin ba kabaar pada bangin rat ning kong kini ke jeng iben ke jeng pen ke jeng pen madong Omtang iki nong pang na ni watang iki suspect ru wat iki nong tre jo health department ni syam gidon gisnong katukan ni bayaki nong tre gi jongi ki baret om sha bandung pos nong ru ndai gini ginong kini ki para nong tre jongi bar kha apa ki tre da ka jing sotu bar ki tre ru da ka jing fikir la dia te wat syam iki ba ki de ginong ra jing pang ndai kini ki de ginong penjam jo jing pang bat ginong bayaram yak pat ba jungi hak ki bobul ti kawai uli COVID-19 ru udai virus ubarang thamai ndrai un salong rim is tangkat no bat kani ka jingpang kan yaidon bat ni kanung nginum la bat ding khong kini lockdown ki nginum la bat ding khong uni virus ka silong tang ban la ban kontin tang mentasport dekaba ngismo na kaliang kajungi kalong ba ngin hap em he bar uni virus ngin hap em magani ka jingpang bat kam ki jam ki jungi ki hapan ya chkman bat dangila sotu ba kumno ni kani ka jingpang ka unfold nama kum kalang mentang idon lain ki positive hospital kimdan jing sistem e ruem wat tang ka symptom ru kimdan ki shulong positive de lara kini kimni lei kiba kajing yo juki virus kadebet na ka main source kimni lei kamot ni so thu ba kani kajing pang ro kan long kum kiwe kajing pang flu bat ngin haban em mat kani te ngin larangi em bat kum kini kajing pang kalong lang ya kiwe kajing pang ro ba advisory ka ba ai na po health department kum ka social distancing kini ki sanitization joki ti wang kita hand washing coffee tickets baru khat kini ladangi follow ndai tang mengi la banyadanu ni Jepang niada ni kiwi Jepang ru kini ki ju ki benta ki bang shit patai hamang ki pot ndai ngim dale than ni kadigan ni nomor ba menta pada bakadon ke pandemik ni hapan sim daga digala ke jim khre pisung ke jim khre hi na galeng jongka na galeng health department ki persyang babhab hatam ban pembiang jong kambaro awi kalong bandar kaleng juga kas kuban bu Ahmad kalong jong minister bandar kaleng director kas hatu ini ki PPE ini ki personal protection equipment idon kam nem kalong bangin bu kalong hatu ini ki health center lakade hang dia apa PHC hang dia apa Moro lakade hang yong chukung lani bathang thia po barang thi po amau sekhnam atau idon kam nem ini ki PPE kabadang dia jungi ki chulong tang banchu spare in case of need standby in case of need nin kesni gelong ba kini ki doni doktor na kinapo na doktor na kinapo bos kenam yang ba ngi dong kam kini PPE dengan OI ka tongin ya ngin dengan persngosyo na tolong health minister aku beli das ngin ya penduk lada kerja tak dan ke problem hang ni hang tai on na kalian ka jongahi kalongan spenio kalong nak mentajong pi hak di PPE kalau wa kalong banda kalian jong minister nombor kalong ban raplem na don kala i hakini gisni ta ka jing kwa jonga ni lang baro away gadi por kalong ba nakal yang
kalau nginum wadong nginum kedopti di kawai pisu kalau ba ke department di kalau pasyang bapa hatam nam dapat ai ke jing ya ke service hak bade kalau nak dapat fight with COVID-19 kalau pasyang bapa hatam apa yang ke jing pasyang suatu kalau ba iba khambun hi ke infrastructure bagi Pakistan iba khambun hi for the government of India atau government nak kalian juga nak government jumi nak kalian juga state government kalau pasyang ka bala harjing board balik ke pasyangในคำบุญกันลองหักไปได้กันลองบัดทีบุญกันกำหับบันดิเป็นนับปอกนับปอกอยู่เซ็นเตอร์แต่งานงัสมองว่าหักนี่ก็สิ่งที่องค์ไปบ้านี่ก็ได้กับปอกันลองบังเงินหับบันยากินยาบ้าละเป็นแบบนี้กันลองตั้งหักกับสรการมารุยสรการนี่องค์เดี๋ยวองค์กันกินสรการกับเหตุว่าในบทที่ทั่วกันนุ่มมันตั้งกันหนากันตั้งสรการกิดอร์บัชนองเบลชิบุนเอกดอร์บัชนองกิบไลรับเบลชิบุนเอกเซลองคุมีกิบไลรับเบลชิบุนเอกเซงสัมลาketika interstate movement kepada tang hapua notice tang hapua ni notice su kan interstate movement ki bon bah ki badon sebar jong ki beri ke jungi ki badon sebar jong kan notice ki badon se ki state dia lada ki wan maki kumno ngila banyada yaki ki don kam tingkong jing tre rangkat jong snong marwara baros kata lada amdan ke snong ngidong la ban contain ya kan ni coronavirus di dah kejeng train rangkat bagai health department rangkat bagi paiba baro bat khamtam le lagi darbar suno ki darbar suno kila train suno hadu kata bagai nak kamno badem lane ban contain je kani kejeng pang te mentang ipet je post lockdown kata ka mod adin jong kani kal lai terik umi ibun bahai kena lada la play ya kena north east and the states bun bahai non pai tit kumno bangin pet halagi jong hisnong ki bawan ki ba state affair ki ba puli ki ba tre bakta ba ki kitai bang idei ban idon betalang barki mde ban pet ki ba ong doktor wa ne mde ban ong ban stick tamai session ban stigma ban stigma yaki ngim ko ban nongumta stigmatization mde ban stigmatization yaki nuginuru ki bawan baro ki de ki jempang mde ki jempang ga de ki ba sitom hadu kata ke bamla ban penjam mentang so bangani ke Jepang along Jepang ke bang hadu tata Andre hadian bala on full yang ni ke Jepang along ba iwe ni kita Jepang muka flu muka juruk kita ke bigi ke Jepang ke basitom te mentang ke sulong betang kat ni namar ba ampala mansna ya ki dawai impadon ki dawai ki bala ban om bangin treat direct yang ni COVID-19 impadon di kata tidak dan kata ban kia de stigmatization bangdem ganu ke bangi ang ba baros kata ke Jepang gila pelong ban daga panik pandemik mentah la hamlong man ga panik ke jungi ke long pandemik ngim kwa banwara ye ke jingting ke jingpang ngamde ke jingpang ke bangim la ban sumar mo ke bening ko ngadi kata man ka baar ga de bangim de man kentat yang itu ki brio ki boan sibo ong mentah man ong ba proses mene ki boan na ini na bar la kentat ye ki la le ban kiar ye ki la le bod ye ki bangila kenaka jelong beri man beri jungi ngelak stang ban kian kita ki beri hoy ino kam le kita kata social distancing idon kam ini benong men stigmatize te galong ke galong bakala galong ru ke jing bakla yang jungi la gile kita tede na ta kata ngikot ngewe ri baro bangin pet ye gane ke post lockdown menta mo ke post lockdown la sha la mi saga third phase to la sha da baro we ri India banwan ngimtip ya kata lalu kan kat kum ke jekan melin chief minister prime minister nang pan biang ya extension na kumta ni lockdown kedai kat kum jun sotu ujungi na kalia ke pressure na borok in the Eastern states kila kwa ya kan ke ban pleno partial relaxation na kumta ke interstates jong notice tingengit bah ni sno moro jong pi ki marja ni sno moro jong piru ki pon bagi student ki bopuli han notice ki pon bagi nong tre ki batre hapo ki not easy borok we Nada ki bawan fai kumdo ban ang yaki ban follow ya ka health advisory protocol. Kata budut kamha ban follow ya ka health advisory protocol nang ba kane ke jimpang kan contain hang tuhi. Kamde ban mi sabar, kamde ban spread. Kat pangila hadu mata nagaliang juga sarkar, nagaliang juga pajba, nagaliang dorbar snong, nagaliang ki front liners, juga health department Kinang i-trace sistem hadu kata-kata, kita ban made a step, kim dan suka por ban tia dan ban bangru, kena i-trace sistem ban contain, kena hadu kita semua dengan jigit jumlah nombor nong tahu, nang la ban contain ya kena ka coronavirus hani ko state Meghalaya kadungi, umulong bakit piti sa upi mene, nang tentang art buat ki positive case, kadwing buat ki active positive case,
Anu ingat por kini ki aktif positif. Henry ki balong ki ba belaklat ditang iwei. Tiga wan du kawan nang nagawei ka hi ka sus. Kampala ban splash ki buwe ki Jakarta. Tede na tagadaw ngidot kam kane ka containment. Kumno ban contain ya kane jakabangi buji long pergi penglong ki balapung khe lupa. Bigi sautu ba ong ba kamdan ka sidi jaisar ka don hangne ka mat ka don hangne ka gloves ka don hangne ka PPE kamdan. Ka PPE di bandan haman ki PHC. Hansok sekali don kam haman ki PHC don kam balai bangi pungkhe lupa for any kind of eventuality. Kano situation the one kinumlong ha dilemma ke kinumlong menunggu kontan ke PPE kinumla balik tak itu positif dia kata kam dei banja makanya dengan doktor lendam kita di kedai deno bisa dimana cowes kat ka bagila banai sembodli bugodi dengan bagila banai tapi kemudian ko hagini ki KC baro bahap ko kaneka maula go sensi bagi wiwe ki dakaru nang ba ka ladon kano ka eventuality ba mene ladon kano ka ba ki ang brio dan ka positive case Himnan ka man ang maging nangyo ang kalkal. Dari kalau ready ki ikutan sa kalau ready pa nang bantakel ya kano ka situation. Kata hari kalau kay baron ka. Kita ka ni so kung ay finish go na ay akal mali anda kita kita mo jansi bidangla bandung man lang kat kata berbas kong ini boleh berkat nang ka dikurkan nang ka jinge nang bagaimana banyada dan dia coronavirus.